yang kenyenye nak berduit semama ni. Jok kembih makna kenyenye semama ibu ni kena. Angkat wah sekali salah aku ni salah katun dik ni ustaz ni. Nggih. Elek sopok waktu elek kejelo bulan Ramadan. Sopok waktu kejelo le bulan Ramadan ibu. Kan hak mama niki semama lah. Ya ampun solah ruan sebangan. Lamun wah telek ruan belanjang seninen haulik makan. Mun nanti lek pawon, ke pawon ten congok kan mama ni. Nggih pawon ten congok kena pokon hagita ruan apa mun beli seninen baru solah lamun deman oleh seninen makan nyamut nyabang sentoh. Sabang kan ibu no. Lagu demen oleh bayi mu terus nganti lek pawon. Assalamualaikum mun seninen lalu makan beli sayur mu terus lepas lek pawon mu solah terus run sabangan. Mu demen terlepasan isi seninen unin bercerita ni nggih terlepasan. Mu beres berketuan sama mu. Ni arak ruan ketujur ruan kejo-ejo no ni. Apa yang piak yak piak am serbuk kuning nak jawab. Ni arak ruan ambo ni apa piak yak piak am kolak. Ni arak ruan kangkung beli menjambah apa piak yak piak am pelecik. Terus ni arak ruan anu tepung apa yak piak am serabi. Ni arak rekat apa piak yak piak am lopis. Mu rengat jari ustaz ni senina mu bekekes you ni senina mu am teduk baik kenyenyem jari tu mama bareh demen serap karem mak terima tang rodok baik uni. Astagfirullahalazim. Harus jeli tu nggih. Nah itu ilmu wajib milik bapak-bapak ni. Ia jelasan jok selakian. Jelasan jok sebinian. Ajahan ieu tembok ketua li bapak-bapak. Kak, ni enggan mun ketuan pira mandi hari. Pira mandi hari enggan mun ketuan, papa mandi doang. Gama papa mandiin bae mun ketuan. Ni penting niki jelo zaman haya suci no. Ni wah mandi hari, wah mandi enggan mun ketuan kan bae. Oh ni terus semprak mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dekman serempak. Nggih, masih searah masih barun tamu, arah masih nganjang, arah masih ngeraos suara. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mangge makluman muni aja nggih, makluman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pembina, pendiri, pimpinan Majelis Ta'lim Sanada yang tiang muliakan, hormati, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan sami pemuka agama, pemuka masyarakat, pengelingsir baik lingsir laki, lingsir bini, lingsir kande ilmu, lingsir kande umur,
lingsirkan de jabatan yang dewek yang muliakan dan hormati. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdin nahdiyat, ina irin ina irat. Saya sak ngiring ya beridap. Beridap senang, beridap gembira sebab pelunggung tiang masih tirup datang selikur jelu selikur Ramadan niki. Ya doa tiang pelungguh lek Ramadan tahun pirang. Ibu berdoa matun dek tahun hapirang. Berdoa adik dait Ramadan tahun makin niki. Menika pun juga makin pelunggung tiang berdoa adik dait Ramadan malik tahun murid. Amin ya rabbal alamin. Bahagia senang tiang pelungguh masih lek dalam bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam kalipahan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan, dengan doa tiang pelungguh sami mudah-mudahan dican syafaah lemak lejelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salam, maju terus. Maju ibu. Nggih, saya dek lawang majuan. Nggih. Laun nggih maju. Nggih, nek maju duluan. Awas, sorry. Duluan. Ibu maju. Ndek kakak kok. Duluan. Nggih. Duluan, ndek kakak kok. Ibu tenang. Duluan. Nggih. Ada yang tenang gitu. Juluan. Nggih masih berdialog jamaah niki. Nggih. Nggih. Ibu sehat. Puasa ibu. Pira wa maut. Barun jelo selik. 10 terakhir Ramadan. Berlalu Ramadan, liwat Ramadan 20 jelu. Sisa Ramadan adalah waktu emas lek pelunggung dia. Ibu? Ya. Sisa Ramadan niki adalah waktu emas lek pelunggung dia. Saya ngak napi ndek narak jaminan tiada Ramadan tahun murid. Nggih, renungkan Bapak Ibu. Ndak jaminan pelunggung tiang masih hidup tahun depan. Nendek najang ke tahun murid lema aru doang. Apakah tahu tiang masih bernapas atau ndak, Allahu a'lam. Nah, ya ampuk matur bahwa pelunggung tiang di 10 terakhir, 20 sampun berlalu. Nggih, 20 jelo niki sampun liwat. Ramadan tiap tahun akan kembali. Ramadan tiap tahun akan datang Bapak Ibu. Apakah pelunggung tiang masih tarak atau ndik lek Ramadan? Tiap-tiap tahun datang Ramadan. Lamun pelunggung tiang yang ndik tahu manfaatan waktu emas sakaring siwak malam niki. Nggih, 10 malam terakhir sami jamaah khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang luar biasa, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sak biasa pelunggum sami masyhur kenal adalah malam Lailatul Qadar. 10 terakhir sami jamaah adalah itkum minan nar, pembebasan lik neraka. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami termasuk dengan sak terdaftar aran tebebasan lik api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sami jamaah yang tiang muliakan hormati, puasa yang pelunggum tiang selalu dan berdoa pelunggum tiang ada sak berdait baik malik nunas pelunggum sami ada sak berdait baik malik di Ramadan tahun yang akan datang. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, Ramadan niki tinggal siwak malam ataupun siwak jelo Bapak Ibu. Yampuk matur baru waktu emas season Ramadan. Manfaatkanlah waktu season Ramadan niki dengan sebaik-baiknya. Puasa lamun tulis dan si huruf Indonesia, puasa niki 5 huruf. Puasa tulisan. Apa upu?
Nggih, tiang macam tak kami jeram baik ibu nggih. Puasa P niki pikiran pelonggom tiang nendek kotor. Karena Ramadan niki madrasah. Salam. Ramadan niki pelonggom tiang kenyeket mun sehingga basen dengan kenyeket training. Ikan kemarin training ibu, ndek selana training, nggih. Training nu terlatih. Nah, tiang pelunggum ibarat Ramadan niki adalah madrasah. Ramadan niki sekolah. Nggih, nyeket apa mondok selama sebulan lek Ramadan ni nyeket apa mondok pelunggum tiang lek Ramadan. Terlatih lek dalam Ramadan pikiran nenden kotor terjaga. Pikirannya ada pikiran hasolah, pikiran bagus. Latih. Ya terlatih lek Ramadan. Nggih. Terus yang kedua adalah kan puasa. Peno pikiran nenden kotor, latih. Nggih, nenden pikiran kotor, pikiran kotor macam-macam. Pikiran kotor, pikiran lengek, pikiran nendek solah, pikiran nendek bagus. Nggih. Boyo dengar ni wan tak beli kelambi lebaran. Begitu ndek man mulai lain pikiran. Wan denden nanti maka muri-muri anak nendek kabut tiu berutang. Tiu ni mun ndek mau ngelet tiu ni. Pikiran kotor ditelatih lah. P itu pikiran jangan kotor. Yang pelunggum terlatih ucapannya baik. Itu puasa. Nggih, ucapan solah. Ucapan baik. Ramadan pelunggum tiang apik. Ramadan pelunggum tiang jaga nika tiang. 20 malam Ramadan pelunggum tiang jaga. Sisa kari siwak malam. Elek dalam Ramadan pelunggum tiang menjaga sengat kembik. Nanti ada yaqsimus saumu ila salasati aqsam. Kandan puasa nika terbagi jadi telu. Arak saumul umum, nggih. Arak saumul khusus khawas. Wahwa saumu arak saumu khususil khusus. Arak kaitan dek niki. Makin terincian pembahasan. Yang ada tiang kutip dalam Ihya niki memang araan dalam kitab ni lagu tiang baitam li Ihya. Nabi bahasa dalam Ihya tulisan Hujjatul Islam Abi Muhammad Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Niki jak fikih ni Takriratus Sadidah. Nah, ele Ihya Imam Ghazali menjelaskan ke pelunggum tiang kaitan di puasa hak karing isi wajib. Nabi bahasan i'lam, ketahuilah anna sauma salatsu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa niki terbagi jadi telu derajat. Pira ibu? Telu derajat. Kia baut ya nilai diri mbe posisi puasa ni. Nggih. Pada marak lamun dengan panas nu arak alat isin pira kepanasan. Arak isi tes tensi darah rendah atau darah tinggi. Nggih. Saya enggak sedua anu ya. Nggih. Nah, penang niki ini kanda darah rendah. Penang seno ini kanda darah tinggi. Perlu tecek arak alat saya tecek. Lamun wah tecek anden darah rendah tebe maden sak tinggi. Lamun darah tinggi arak tebe mawat aden sak kurang. Lamun de ini taek darah ande ini kurang. Coba dadar tempelan kepeng 100.000 beli kendingan. Najak sang ini insyaallah ban kan penang terus nu. Nggih. Itu wat mujarab nggih kepeng gambar Soekarno. Nggih. Nah, derajat puasa niki terbagi jadi telu asin Ghazali. Pertama saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Tidak beda dengan yang tadi. Ada puasa puasa awam, puasa khawas, puasa khawasil khawas. Nggih, umum, istimewa, teristimewa. Nah, mbe kira-kira kelas pelunggum tiang derajat puasa. Nah, kira-kira mbe tahu ibu nih, nggih. Makin harap penjelasan, nggih, harap penjelasan ada ciri-cirinya, nggih. Pertama bahasa Imam Ghazali, amma saumul umum
Lamun puasa umum, napi makna puasa umum? Kebanyakan pelunggum tiang sak puasa. Nggih, kebanyakan pelunggum tiang yang puasa. Keluian tiang pelunggum sak puasa ni ke puasa umum. Nggih, puasa umum. B, puasa umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'is syahawat. Puasa umum, puasa kebanyakan pelunggum tiang adalah cukup memelihara perutnya dari makan minum, menjaga diri elek makan minum, wal farji an qada'is syahawat, dait menjaga diri berhubungan kejelu, dait senina semamen bulan Ramadan kejelu doa. Mangan ngenam dek sepenok tian, menjaga tian, bahwa kaful bat, memelihara perutnya dait kemaluan dek berhubungan kejelu lek Ramadan. Enggan puasa dengan kebanyakan. Nggih? Faham? Ya hak puasa awam dulu puasa umum. Ya bahasa Imam Ghazali. Nggih? Puasa umum. Wa amma saumul khusus. Adapun puasa khusus, puasa istimewa adalah fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil afam. Nah, ia puasa ciri-ciri puasa dengan hak baru. Puasa sak kedua adalah puasa khusus atau istimewa. Mbe puasa dengan istimewa niki adalah dia memelihara, menjaga, napi menjaga pendengarannya, menjaga kentok, milu puasa. Ibu kentok milu lamun puasa umum baru cukup ndek mangan ngenem, jaga selek batalan puasa, ndek berhubungan kejelu, nggih, ndek main sepok kejelu dari sini semama, nggih, no, enggan puasa no. Lagu lamun tingkat kedua, derajat kedua puasa nikah adalah kentok kan milu puasa. Elek napi, elek dengah rau sandik-ndik. Nggih. Harap dengan kenyeken beli sayur. Gat datang motor tin sayur. Mentala. Nomplok dengar. Beli sayur. Terus sekekno jak. Aku kembih nak nyanyi lah lu mentoa ketu ni. Arak wa menuntan ibu. Arak wayur mentoaan. Lu embeyeun mai. Anu kenyenyen ni sakit malik datang aku ipar kapelik lalu ni arak doang nggih. Mau dengan niko batur ni kenyeket puasa ni mut ngalih belen anu mut hindari kentok kat no puasa kentok kat elek mendengar uni sandendek lebih dengar kenyeket lompat dengar kenyeket ros dengar kenyeket fitnah dengar mau jaga kentok kat milun puasa kentok kan. Nah, lamun dah tahu milu puasa kantok, dan insyaallah yang taek level puasa jok istimewa. Kira-kira wah tahu puasa kantok? Bah, nggih kadang-kadang ni, nggih kadang-kadang tahu jaga kan. Mana batur ni ndek rada. Ndek ja tahu milu ngalih. Lagu separuh laun ni ndek. Dia menara dua dengar nyekeniur dengar aun dih unin milu milun bakat kentok kan ndek jak raos batur lagu kentok kan milu membenarkan aun dih unin aneh terus bayu ni kedeman nak cerita serin berdeset terus apa cerita unin nggih puasa kentok. Terus Nabi puasa penentang daripada melihat nggih sak haram, mau jaga diri saya ngotoran puasa si sebab mati, si sebab pengeli wal lisan. Nah ini lisan ya kena kabaru nu ucapan aden baik nggih mberuan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sak ngotoran Ramadan puasa ni kotor. Pertama elek lisan ton luik. Biya al-ghibah.
Napi kena ghibah raos dengar. Ibu enjak mut campur ni lisan lin sogol ndek ja tahu 100% dek yur batur tibu mana gama ande na 10 tak ngeraos bilang sendek mar Ramadan makin jak mun bau dua atau sekek tak terus dengar ade nara enduk kan kena nggih ibu ara jak kadang-kadang no ieu kenyenye tenda separuh nyenye ya ampun puasa lisan ya siri tanda dengan istimewa puasa lamun lah tahu puasa lidah lisannya dari apa ghibah nggih zikruka akhaka muslim nah bima yakrahu walau kana shadiqan ya mula penting terjaga sekalipun benar ya jaga mun dek tetu mut fitnah dengan samutiur no nggih amar baru nomplok enjak sayur beliin lagu tercampur beli sayur dari terus dengar sandende ipar mau malik kena datang sekek ngentuk malik sengak dengan ngeraos nu mesti nak saling ngentuk hak mula solah kepeng kurang tentuk bagus lagu ni raos tentuk seri nyambung jari Aun dia aku ngere paden masih aku doang tu ipar kena wan beli anak mu ambun doang mun bengku ni ana gaman perasa mun aku ja apa-apa mau beli mau katongan lamun dia jak nu bakhil tutu ipar kaku tu ni aun dia aku masih paden masih hunin sekek no balik nah ini gibah itu lisan dan harus kita bersihkan itu nggih makin be pembersih no jalu niki julu kotoran dan elek lisan iya ampo pelunggum tiang puasa ucapannya baik bagus gibah niki ngotoran kotor wah ande na Ramadan itu den bina marak kertas yang bersih ini lagu lamun tercampur malik si gibah baru arak remong puasa no nggih arak kotoran puasa niki nah itu gibah ghibah yur lantur dengar nggih nah itu terus Nabi Malik al-kadzib lisan elek ieu teluik Nabi kenan al-kadzib dusta Nabi bahasa mati dusta berdaya berogung leka ajak lecek pada kan ia selain ia 5 ekor nggih ia baru ia betok ia manok ia ayam nggih nah itu sama itu bemben wakadu no nggih jadi berogung ajak mot gelut dengan nah nika ngotoran Ramadan napi elek sumber lisan ya ampun terjaga lisan ini puasa lisan daripada ghibah kan baru Nabi Basen Imam Ghazali baru adalah anil atham terpelihara daripada dosa kan dosa baru ia jaga puasa niki nah nggih dari terus Nabi balik namimah namimah nika adalah peletuk uni adokan dengan adu domba adokan batur uni kan lisan kadun nyetu konin menadokan dengan namimah ya tu piamun elek pewayangan tu yaran bakat nggih peletuk ini bersilat lidah nggih dengan silat berjurus tajah ni lain tentu silat elaan nggih yaran bersilat lidah no macam ni ngakok tu lain bisa gatin nggih an-namimah nggih terus al-yaminul kadzibah atau al-yaminul ghamus sumpah palsu lisan tahun jaga be kena sumpah palsu berupa atas sesuatu hande benar contoh ibu ibu masih merup ya nggih lah be contoh nih ibu nggih niki contoh nih nah makin sogol le bali jaun manok lalu jual lanjut pekan modemen datang rurung di mantek montoran hai lalu lanjut pekan mau tua isi dengan bun oh ni mental mayak bayar manok kemti haji 50.000
Napi unin berjawab, banik berong, aneh semeton. Baru tu balik telaku 6 dasa, nek ngengat-ngengat tu ni. Padahal ghomus arano sumpah palsu. Hati-hati. Nggih. Mau terus napi arano banik berong, aneh nik banik buta, aneh baru tu balik 6 dasa, nek ngengat-ngengat tu ni. Mau harap dengan laku, baik hakikat tu ni banik berong, aneh semeton ni. Banik buta, aneh tu balik doang 6 dasa sin telaku, nek ngengat-ngengat tu ni nayin tan begelek. Apik-apik. No, ya jari kotor wah puasa. Nggih. Nah, kotor remong puasa sia baru. Nggih. Remong puasa. Nah, ni ke lisan doang nu luit. Nggih, lisan atau jaga. Yang pelunggum jaga puasa baru dari kotoran-kotoran hailik lisan baru. Nggih. Jaga puasa lisannya. Menapi anda puasa wal yadi, tangannya. Dua tangannya puasa daripada led barang dengan ngawis ngendeng ngawis bulan Ramadan. Anu kalau awis pupa mahatunun ke bagus ruan. Sila bayu ni pupa menendek. Oleh-oleh menawis antap dengan mun bau komak dengan mun bau. Nggih. Nah non den benar non den puasa iman mun led barang dengan mun kole ke bagus segar ruan, ke bagus sodaan perenggi ni meh bau-bau ni pupa menendek perenggi mun tamak juk karuk. Nggih, naudzubillahi min. Nah non den puasa iman led barang dengan nggih. Apik-apik jamaah. Nggih. Terus Nabi Malik wal rijl, puasa kakinya. Naen masih puasa tertahan, stop, langkahkan kaki ojuk tahu sandik teredak sih di silah tali. Lebih luwek jok masjid, jok santren, majelis taklim, lalu maksiat naen mengkadu. Nggih, hati-hati. Nggih. Nah, jadi puasa hak kedua baru istimewa adalah wasairil jawarih anil atham, memelihara anggota tubuhnya daripada dosa. Dia puasa. Ane mau tahu jaga lisan, tahu jaga penantang, tahu jaga imenait yang pelungguh. Nah, ni ke ciri tanda puasa istimewa. Kira-kira ibu, mudah-mudahan sih lagi. Mudah-mudahan adin sak arak tingkatan puasa, ndet puasa hak umum, ndet puasa awam nike, nggih. Lamun kanti kotor hak baru nike makin arak pembersih. Lamun wah telanjur, nggih. Ia bahasa dalam hadis, hamuk sebut baru no hadis. Khamsun yuftirna shaim al-kadzib wal ghibah wan namimah wa nadharu bi syahwatin. Nah, ia jari ngotoran puasa Ramadan, bahkan unun ini telang pahala ngonek-ngonek lamun luik lalu entan kotor ibu nilai Ramadan nu sirna, namun luik lalu entan kotor sampai bahasa Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa mau denarak maun melainkan lelah, haus det lelah, lapah doa, garang bedah bawan beruga, palang lelah di arah upah, garang bedah bawan beruga, lelah lapah lelah haus di arah upah. Nah ini hajang ke menu nyala tuan. Iwa bahasa Nabi, namun ia ampun apik-apik pelihara ucapannya baik. Ia terdidik ketelik Ramadan. Pertama ndik tengi napirani kita terpelihara telik ghibah, terpelihara lik namimah, terpelihara lik dusta, terpelihara lik sumpah palsu hamara baru. Puasa akhlaknya baik nah maran. Jadi didikan Ramadan nu akhlaknya baik, akhlak diperbaiki. Baru ucapan sholat, cara puasa akhlak terbaik. Esnya adesa terbiasa pelunggum tiang elik waktu sholatnya tepat waktu, ndek sak pendenden lalu waktu, nggih. Lamun wayan maghrib sembayang, nggih, nendek kali sik lain-lain. Aneh dengan wantun le masjid nopo nu ni tekena. Ngan wantun le masjid endo julu ni kalalah pian serbuk ni Solo na tokol beloso re sinare ni tak serbuk le bontot balik. Dengan holik sembayang ni masih.
ama ati ni mati anu ni meken berarti surungkah ni betul. Oh niki Mas Irba. Oh nggih Ibu mau jaga diri nggih. Nah mau nendek sampai sembayang biasa diri istiqomahan ada sak sembayang li awal waktu nggih. Nendek sa ni jangkan dengan wah terakhir misak mun ani nyerepek ka sembayang maghrib. Isin gembe isin ketungkulan si serbuk. Kelalah kena pian nun. Ane dengar orang tu le majen ni lalah lalu kena pian serbuk ni tunahan nun belosok. Mun tunahan serbuk kan dait sembayang maghrib pada tebelin si waktu. Gama mubarak gama boyan gembe. Ndek matan ndek nak kasur apa serbuk nu apalagi jok lolon. Ngi anu utuh tu dait. Nah itu hadat nggih. Nah jari sami jamaah. Nah mau terus nabi puasaannya amal harus diperbanyak. Ia bahasan ulama al-iktsaru minal a'malis sholihah. Jadi terperbanyak amal soleh pelungguh tiang. Ia sit isi Ramadan tiang pelungguh sak sisen karing siwak jelu niki. Mudah-mudahan panjang umur sehat berdaya di Ramadan malik. Nggih. Nah, nika sami jamaah terjaga puasa baru terpelihara ucapannya terjaga anggota tubuh selapun niki awasa iril jawarih anil atham. Jadi terjaga terpelihara daripada dosa-dosa hak sebab elik lisan baru sangat luik baru no ghibah namimah dusta yaminul ghamus nggih. Nah niki terus napira niki terpelihara penentang kaki anggota tubuh selapun. Nah no puasen dengan khawas istimewa puasa. Nah mudah-mudahan setiang pelunggum tahu tama jadi puasen dengan saisti olamun saketelun ja den bawir si pelunggum tiang munah jang ketelun no jawan dia tahu no nggih tokep dua doang ton bertahan nggih tahu puasa lihat kedua lamun saketelun ja ibu wa amma saumul khususil khusus puasen dengan teristimewa be puasen dengan habaru fasaumul qalbi anil himamid daniyah puasa hati Allah dia tak tahu itu jadi dia makom kata ni nggih dengan makom bahalwat lamun tiang pelungguh masjid pelontahuat nggih dengan bahalwat mun itu masjid pelontahuat blosor sakila loking julu ni dengan mangrep ibadah mun itu je masih iman tahu sebut anu ya ada lengkap kan puasa ketelun teristimewa berembe puasa dengan niki fasaumul qalbi anil himamid daniyah puasa daripada aten puasa dari keinginan rendah engkahan pikir baju lebaran si dengan nama mundiang pelunggum kane wah karing seminggu nitman beli sandal nitman beli telekum nitman narak uni pada kulit telekum menumpluk ke dalam kanun untuk lemari nitman berduit telekum uni gama angka baru nitman no lamun nika lamun puasa teristimewa no keinginan yang kotor itu no nitman dah datang itu arah sin buka asah no nitman tahu itu jahat enggak mut ketuan yang pelunggum jelo malam dia mut pikir lah apa jadi menu tu ni apa kelak ni nggih wah pendak wapi doang si kelak ni Allahu akbar jangke peraya unin tulisan pepaya unin baca dengan puas Allahu akbar Semarang daunen enggak amut perangan pelunggum tiang no lamun puasa niki air liwat kokoh mengalir demen serap jelo mo ye mun tado ngai kokoh no mun damak si ime nampun isin tahu mak kira-kira goyo lain sekedian doang ruan lain ruan sebangat Allahu akbar ibu arak no ibu nggih mau jaga ucapan pelihara kembali juga baru pelunggum tiang Ramadan ni terdedek pelunggum tiang Ramadan ni bulan sabar puasa ni bulan sabar sebelum kelanjutan baru ujian tiang pelunggum tingkatan pahala lepas separuh arak bercerita jamaah curhat
tiang kenyenye nak berdoa semama ni. Yo kembik makana kenyenye semama ibu ni kena. Angkat wah sekali salah aku ni salah akak tundik ni ustaz ni. Nggih. Elek sopok waktu elek kejelo bulan Ramadan. Sopok waktu kejelo le bulan Ramadan ibu. Kan hak mama niki semama lah. Ya ampun solah ruan sebangan. Lamun wah telek ruan belanjaan seninen haulek makan. Mau nanti lek pawon, pawon tencongok kan mama ni. Nggih pawon tencongok kena pokon hagita ruan apa mun beli seninen baru solah lamun dek man oleh seninen makan nyamut nyabang sentoh. Sabang ibu no. Lagu demen oleh baik mau terus nganti lek pawon. Assalamualaikum mun seninen lalu makan beli sayur mau terus lepas lek pawon mau solah terus ruan sabangan. Mau demen terlepasan isi seninen unin bercerita ni nggih terlepasan. Mu beres berketuan sama mu. Ni arak ruan ketojur ruan kejo-ejo no ni. Apa yang piak yak piak am serbuk kunin hata jawab. Ni arak ruan ambo ni apa piak yak piak am kolak. Ni arak ruan kangkung beli menjambah apa piak yak piak am pelecik. Terus ni arak ruan anu tepung apa yak piak am serabi. Ni arak rekat apa piak yak piak am lopis. Mau rangat jari ustaz sunin senina mau bekekes yunin senina mau am teduk baik kenyenyem jari tu mama bareh demen serap karem mak terima tang rodok baik uni. Astagfirullahalazim. Bareh am terima karem mak tang rodok teduk ngalih tu uni nari. Mo iya mun ketuan berembe niku salah kadon dek salah ibu ndek kanggo kena menu nyenyi alur ujian pelungguh nendek kena tengerodok kemuni ijo ndek yunin bibi dengan solah ndek yunin bibi dengan ngaji lah mun kena tengerodok kenu. Astagfirullahalazim ibu no nyeken nenden sakareng tiap berbuka ya tahun urgade nilai Ramadan sidik tahu jaga lidah no kan baru ucapannya baik Ramadan no nggih ucapan so mu nia kadang-kadang begejuh kenyakan berbuka dengan kenyakan nikmati makanan seneng sambut bang datang bang maghrib mu kenyakan nikmati momen berbuka puasa mu iya tahun begejuh ni gara-gara napi gara-gara perceh. Astagfirullah. Gara-gara sepele sin pekotor nilai Ramadan. Moyo nek pesan jari jamaah tu ribut lamun lemak ja ibu-ibu sak jelas selakian ngelanjar. Sak jelas semamen ngerokok sengan kembe lam yarqa wa lam yarna tidak ngerokok tidak enak. No ja ibarat li tiang kan nggih. Nenek tero than no ja ibarat li tiang nggih. No nggih riwayat tiang epe no ja nggih lam yarqa wa lam yarna tidak ngerokok tidak enak apalagi pas buka puasa. Hadis ukur. Nggih. Nggih. Mau niki tiang mau terus nyakan bersuap. Nyakan bersuap sadina mombe percek aku ni dah jolo iya sekatan tuis teplentong si pesor sekatan tuis selalu baik percek pesor ngelayang ayo mau begitu jari nggih nah ya apa aden sandik perkara sepele marak baru yo ni kena ibu-ibu angka lamun keruan tang ngelanjar bapan jak pederean percek dait kurma kaja pederek adem molah laun nende nak dengar kenyakan bersuap ya tom tetonden tersuruh lalu banyak percek ngelening beh deton koluut den daitan seren de dait tersempat tak batun matem den arak mom tau boyak uni akan begejuh jarin muknya keborong nikmati bebuka ucapannya baik laki bini tahu andak diri ya kena puasa ibu nggih. Nah, angka pelinggih sami hakaring siwajelo ni jaga ucapan. Doya na laun karing-karing serap penuh ya tahu tanu.
Nggih, apik-apik kan. Karing-karing kita buka puasa. Ada bahkan kenyang buka puasa. Mau ye gara-gara baru iya sina kotor nilai Ramadan. Bulan sabar. Jaga. Angka de molah je ibu-ibu kolo percek ledeker de molah de tetonde. Karing ada de men dong maghrib demak kupi sedot rokok. Ara no kiri to rokok, kanan to kupi separuh. Ondin arah andin tau belas de tanu kupi. De rokok. Hati-hati itu terjaga itu. Berembentah tiap tingkatan nilai Ramadan. Lamun gara hal-hal samara baru dengan kenyeken nikmati buka ni aja ribut oyut gara-gara akhirnya pesor melayang ke kending istri. Allah Akbar ibu. Nano puasa terakhir tingkatan ketelur adalah puasa keinginan-keinginan yang rendah. Dia narak mun melek lo dayu. No, yun dengan puasa ni. Wal afkarid dunyawiyah, pikiran-pikiran dunia ndarak. Waqaf au amma siwallah azza wa jalla bikulliyah. Mu puasa dengan sak baru adalah puasa ma fi qalbi ghairallah. Dia narak lain li atin kecuali Allah Ta'ala. No puasa ati daripada mengingat selainan si Allah Ta'ala. Dit man datang itu ibu. Saya pun puasa mana? No puasa para nabi rasul, para aulia. Puasa para wali-wali kelas noh lain. Puasa aten daripada selain daripada mengingat Allah. Lamun sedot saat no tahun diingat maka tutup selesai puasa dengan lamun kanti terganggu pikiran, terganggu hatinya dengan keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah, keinginan-keinginan dunia, berarti sede puasa dengan sak baru. Amun pelunggum tiang jak atau kejar diri, petukul diri lek puasa sak bernilai arah hasil datang akhirat. Ieu mun boya. Andai kata sami jamaah sak baru-baru ni ke terlanjur kotor Ramadan terlanjur ibu nggih terlanjur tiang pelunggum sami puasa baru no terlanjur mu ieu ampun tesuru sugulan zakat fitrah arak jari owat puasa nabi bahasa nabi zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafas. Zakatul fitr, zakat fitrah ni ke tuhratun lis-shaim. Ia jadi pembersih nyucian puasa. Elek napi minar rafas, elek segala kekotoran-kekotoran yang disebabkan ghibah, yang disebabkan namimah, yang disebabkan lekat, yang disebabkan baru-baru ni kekotor-kotor le awak. Tepersik puasa no sik zakat fitrah. Faham bayar zakat ibu? Oh bagus. Okey. Nah arah handeman masih waktu ni ke. Nah nggih coba jelasan sekejap. Okey. Lagu jam pira kang ngaji bu? Pas selesai? Tutup ni jam 5. Jam pira selesai Ustaz? Jam 5. Jam 5 tengkah. Oh setengah 6. Jam 6 mau pira angkat buka? Mau pelinggim kerapat tahu kare mau oleh tu balik dia. Mutiang de praya tahu ke manca ka datang tu. Oh. Nge sang arah empoh buka badan ni tu nge arah. Nah, nge ngasrogo. Nge nah itu. Jadi kotoran-kotoran sabaru terlanjur li Ramadan. Baik kejalu ke malam wat begajuat macam dijaga unikane kotor ucapannya, lisannya ndik solah iman naik ndik solah baru, maka disucikan puasa itu. Nggih, Nabi baru no zakatul fitri, zakat fitrah itu tuhratul lis-shaim, mensucikan puasa. Menyucian le napin dek le kotoran sanampak kotoran jasad kotoran batin disebabkan daripada dosa minar rafas baru-baru nu sebut nu hak began napiran ghibah namimah dusta baru nu aran rafas segala sandin arak faedah din arak manfaat ucapan kotor dosa nu adalah rafas. Nggih, nah ieu ni ke terlanjur baru no ieu tepersik si zakat fitrah ibu. Nggih, zakat fitrah ni ke adalah zakat badan, zakat awak. Nggih,
Nah ieu kena fitrah nggih. Nah no zakat fitrah be kena summiyat bidzalik para narana zakat fitrah baru li anna tajibu inda fitrin nas min shaumi ramadan, disebabkan dengan nike puasa buka puasa di bulan Ramadan waktu samal fitrah bermakna khilqah zakatul badan waktu sama zakatul badan zakat awak ikeun. Jadi ia fungsiin pelunggum tiang kewajiban mitrah ada yang sak tepersih tesucian entan sak kotor-kotor baru puasa sak baru nike bersih isi zakat insyaallah. Oke, mudah-mudahan sak tercampur baru ni kita campur si kotor-kotor puasa nu arak jadi pembersih kebersihan sami jamaah kebersihan si zakat fitrah. Mu terus yang pelunggum lu istighfar nggih baru bahasankan al-iktsaru minal amali sholihah adalah memperbanyak ruan amal-amal soleh tisi-tisi Ramadan ni jelu-jelu emas sakaring siwak jelu nggih kas sedekah bersedekah wa hudur majalisil ilm hadir ngaji marantan mangkin nggih. Nah silaturahim nah ieu isi terombok nilai-nilai Ramadan. Al-iktsaru minal a'malis sholihah yakni memperbanyak amal soleh tiang pelunggu. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, dari mudah-mudahan pelunggum tiang tahu nggih tingkatan ruan kualitas puasa tiang pelunggu aden sak bedui hasil ya terima lemak di akhirat. Mudah-mudahan panjang umur sehat badai dit Ramadan tahun muri amin ya rabbal entah tibu nggih niki wah sejam tuan nyampian niki wah cukup laun nggih timaan masih aru nggih aru ruan ni nggih mun pelinggi jak tahan doang jangan ke datang tarawih be malik ngaji ampuk kan pelinggi mendot yang kulit nggih anda jadi nggih sebelum menutup ni juluk ni harap usul pertanyaan badek kieu ini alami lah si ibu-ibu ni pertanyaan khusus ibu-ibu apa ni usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun niki tiang awal puasa head tahu head ibu datang temui hai head ni saya head ni kenang mama atau ni angkat menu angkam teduk hai head tu ni ketuan hai jaga ni mun ni ndek head menu ndek head nggih nah nggih niki tiang awal puasa Ramadan nggih awal puasa nu dalam keadaan head dua jelu awal puasa na head dua jelu kita on surah awal puasa head setelah nikah suci dua jelun head tanggal sakit di tanggal 2 Ramadan misal dua jelu awal puasa head mau terus suci demen wa suci mandi setelah 12 hari puasa malik kan datang kekuatan datang enak kenyelowetan head ni kuat lalu datang malik kan datang hetan 12 jeluk suci kan 2 jelun head baru 2 jeluk hari-hari head pertama yang tiang tanyakan apakah tiang mandi suci bersih lalu istihadah atau sampai head saya selesai tunas pencerahan apa gitu. Dengan baru no meniki ibu baik rumus jadi nih rumus pertama dengan bini nggih ini rumus kata sekurang-kurang head nih ke sejelo sama seluik-luik head itu 15 jelu 15 paham nggih niku rumus tinggal pelunggum tiang hitung wah wata hitung rumus baru
Nggih hitung rumus nah. Lamun liwat dari 15 jelo 15 malam berarti itu bukan darah haid, namun itu darah penyakit atau darah istihadah. Kalau dia orang ini darah penyakit darah istihadah, maka dengan niki khususnya lek sembayang nggih. Nah, tinggalan jari persik diri sembayang. Lalu rentiman menuntar ruku sujud ngelek kalau sholat no belinganan kambut asa petek gitu. Nah, no dalur lanjutkan puasanya kemben den head no darah istihadah dihitung niki sudah 17 hari berarti sisa dari itu adalah darah istihadah den head nggih. Nah, nggih den head niki sudah melebihi. Nggih, hitung nih karena berjalan 2 hari headnya masih lanjut itu. 12 itu nyambung sekek wa telun. Sudah hitungan mau nia ele sawa suci baru berombok 15. Berarti sudah lebih 2 hari. Nggih. Nah, paham? Nah, lebih no lanjut puasa marak biasa ele hitungan 13. Ia tahun mula. Hitungan telur berombok isi 2 jelo no. Jadi 5 2 jelo no wajib pengkada puasa. Wajib kah? Wajib kada lemak no. Paham? Wajib kah? Wajib kada itu. Nggih, sengan sama baru, rumus sama baru. Sekurang-kurang sejelo semalam. Nah, mau pelunggum tiang no setetes doang tan sogol no. Nanti itu dihitung sampai berjumlah 15 jelo. Liwat dari itu istihadah. Lebih dari 15, batasan 15. Nendek paran diri mau tiang jauh nih berketuan nih dengan doa ngaji lah gua syukur nak berketuan harap dengan tu balik. Tiang ustaz head kuah 20 jelu nih. Dan harap head dengannya ke 20 jelu. Nggih, nah no berarti salah unin berketuan. Nggih. Nah, jadi pelunggum ni ke batasan entah 15. Setelah selesai sini kerja pelunggum sami mensiram bersih-bersih lalu ditutup. Alur ngelek. Puasa sembayang. Nggih, lagu khusus sembayang no satu waktu no sekek sewaktu no jari sekek ni bau sembayang sunat. Nendek kadun sembayang sunat si udum no jari sekali no untuk fardu doa. Nggih, ande malik no malik persik diit untuk sembayang. Nah, nggih, jadi satu waktu untuk satu kali bersih itu. Paham? Nah, nggih. Ya resiko. Ya resiko tak baru no darah kok kotor no atau parah darah isya. Nggih. Nah, niki sampai jamaah paham? Paham nih? Allah alam sawab. Nggih. Jadi niki rumusan pelungguh. Enggak namanya nget no. Dan bau lebih lenu. 15 paling loe. Entah 15 entan tang masih head. Seminggu liwat balu jelo masih head. 10 jelo masih head. 11 jelo masih head. 12 jelo masih head. 13 jelo masih head. 15 jelo malamnya bersih. Menwas jelo ke 15. Nenek malik anti jaga 16 jelo mau ke 16 nu masih besogol jelo 16 bersih. Nah, itu istihadah. Darah penyakit yang tidak menghalangi puasa, tidak menghalangi Ramadan, tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi ibadah puasa. Oke, paham? Nah, nenek cemoh. Aku jak kelayak hen batur unin. Anti nak kari-kari telung dasa bayane unin. Dia nanya mah. Cemoh hati-hati no harus ingat no catatan. Kalau liwat daripada 15 hari baru jelo ke 16 pelunggu samin dah solat sampai hari ke-17 catat yang tahu mendik solat itu wajib dikodok, tahu mendik puasa baru no wajib dikodok. Harus catat. Nenek enggak mun catat nih bon doang, bon anu kredit doang mun catat hilangan catat jadwal head. Nggih, itu supaya pelunggu sami ketuikan mbe tam ya ngada det mbe tam ya ndik. Harus jeli itu. Nah, itu ilmu wajib milik bapak-bapak nih. Iya jelasan jok selakian. Jelasan jok sebinian. Ajahan itu tambah ketua li bapak-bapak. Kak, ni enggak mun ketuan, pira mandi hari enggak mun ketuan, papa mandi doang. Gama papa mandiin bae mun ketuan.
Ni penting niki jelo zaman haya suci no. Ni wah mandi hari, wah mandi enggan ketuan kembali. Oh ni terus semprang mandi. Ninggaan papa mandi doang ketuan. Allah Akbar no jelo jam sogol ruan darah no adem polos pelinggih. Ye, nah lagu ndek jak tahu aja si bapak-bapak serah ngaji. Marak niki tundangan tuang guru, tundangan ustazah. Modok-modok kan. Nggih, nah ndek jak tahu aja si bapak-bapak li balik lumbar tuntut beketuan. Maranta niki ngosul. Paham? Ya, lamut dia tahu aja. Lagu lamut tahu aja Imam Sandi Sogol ngaji ngomong tahu aja tebukaan pengajian terbalik si bapak. Nih Sogol ngaji. Aku jande ke ngaji batur terbalik tok aja bilang malam si bapak dulu. Nih barang tenduk doang, ada senu ketuaan. Nih barang tenduk doang lagu nu ketuaan hari beremben anu ketua. Puasa apa-apaan ketua. Belum saling nasihat tuh, saling peringat. Ini dia apa-apa mandi doang. Ketua mandi hari. Enggak mau ketuaan baru telu jelo head wah mandi ini ketuaan enggak main naya harua nan dua hitung anu baru saja lu head sebini wah mandi ini wah ketua dia main basak bulun parah ndek masih ku ni dua den bau telet dengan basak bulun tipan deset miliar Allahu a'lam bisawab. Mancet berdua setengah 6 ni jam pitolas nggih. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya elek dewek mohon maaf karena dewek masih fakir ilmu. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallallahu ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurabatu qada bihil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih auladana wa auladal muslimin. Allahumma aslih auladana wa auladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Lain tak sejembung, insyaallah lain mak sambung malik nggih. Mudah-mudahan sehat ibu, panjang umur nggih, mudah-mudahan badait malik di Ramadan tahun akan datang, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.